Hii ni Weru TV. Muga mutegeri wetu wa Weru TV ke mubango jwetu rikone ego kogwa togeni ntuko ya narua mutegeri wetu tukireja mugate jura tumenyeretie jwa kawaida ende tukajuria na njira mwanya ukumenyeria muno ntuko kagujukia mugate mutegeri wetu kagitange ukaka band ugaka jam ukanengera family yeku ukanengera geri baku narua ndirenda tutege njira ingi iria umba kuthongomia omugate juria wije jwa kawaida aja ndina gitu gwitwa cheese yai maguta yakametwe kuma ke eria maguta garia ndina beef blown no tumire beef kana gatumire ya chicken kana ya pork kwa beef na ndina ngara cia kuthongomia migate yetu na aja no twete tu sausage treto nini ende twete kwa beef Vienna na mugate aja ndina bread crumbs na tuto tunge itu spices twa kuthongomia mugate migate bukuria na ndu atigara na ibu kuigwa buruburu mugate juu utetewa ndirenda nande ukuoni oria umba kuthithia mugate ndina mugate juria munene kana juta wa sandwich bread na no utumire mugate jwa kawaida ndrenda kaumire gato gakathongi imugate no jira tumenyeretie ende tujurie na njira mwanya juthongometwe rekia ukugitanga mugate jwaku yokia ngara ciaku na rĩrĩa kuringa ngara nyingi ibwega ukaringa ira kando no tundo withire ukuringa ngara 10 ende mwisho ni ete sawa orekia ukugita mugate no kuringa ngara renda pani yetu igwatagika mwanki kingara hizi keke gitunguru kire umenyeretie kire twita carrots kana gitunguru kia mabura gitunguru giki by the way ki kamwero gaka thongi sana itanga kita gitunguru ki kamwero gaka thongi muno turenda kuthongomia nande ngara cietu kukithongomia kabisa rikana tureruga mugate jwetu jwa kawaida nande yokia beef brown yeku renda mugate jwe na radha kabisa
beef brown, no utumire chicken, no utumire pork brown, urie kwa ni beef. Ungania ke ngara uchoke wikire gacumbi kiasi paprika na no wikire spice ira yonthe ukwenda ezenewe black pepper paprika. Aha, pani yareke kugwata monki wikire kamugate kau kagwatage mwanki beef brown na ngara carrot kandania carrot nguga igitunguru giki gia kawaida giki gia kimero by the way kio nginya gitunguru original gieto koroga bio nda turenda kuongera ladha kana kuongera value kimugate juria tumenyeretie wa kawaida. Orikio kugitanga no gukoroga yukiana ndi kamukorogo kau gaku yukia kamukorogo kau yukia kamukorogo uruge na kamwanki gatingei muno mwanga igwatanire ikaumere twe mugate chumuthonki na style ngirio tumenyeretie kuruga nayo. Aja twina beef brown no wikire into pinki no wongere nyanya by the way ukenda no wongere gitunguru already ni ere complete meal no to beef brown yuna day protein na ina vegetables ika breakfast tukuruga ka breakfast special mugate ojira tumenyeretie kawaida tukaruga na njire kinande turenda kaye pole pole kaye kagwatane na kinakauga kigeza wikire kamwanki kanini kende jukaya na mbwe jweja kwithira jutete ndene ede beef brown yiragirwe ite pre-cooked mugate juju kijago ikwenda twithirwa tukitegaga njire ngiti kuruga mugate uju ewi njire mwe ikwenda twithirwa tukitegaga isi kurita kabisa ukarita sides hiyo kikrasi kiumi
Ili ugucokera the same procedure. Ukarikia ukugita science iji krasi iki kiumi no njira imwe ya kuruga migate mutegeri wetu kauma uri nyumenda gikaintare itwejete kenda turuga mugate wetu ina special ibwega. Hii ni Weru TV. I'm gonna follow as you lead the way. Ilushafanya, I don't need to say. Without you, where would I be today? Kakiumana, I just get down on my knees and pray. Weru Entertainment Crew bagwatanitena Life Care Hospital, Mafuko Industries, Mutindo Emporium, Harmony Therapy Center, Haizo Visuals, Somi Records na Inferno Events Jumamosi izi antariki mirongo irina inya bakedro bari kirindene Day Secondary School kirindiunga yao ira ijikeneta Weru School Tours. Eje ninjira imwe iri atangazaji ba Weru TV bairitaniritie kuona aritoni bakugwata mataro jege muturire mathomo mental health na nkuruki gukundo rwimbo na mwago ni Weru Entertainment Crew. Ninjuma mosi eje kirindene Day Secondary School. Mokari wa Meru, Gertrude's Children's Hospital, nande irina rwangiru rweru mutindo jwa kangangi. Toriungere aja Greenwood City Mall, second floor, wa mokire motungata ja kirasikia guru jakoni ugima bo mwiri bo mwana waku. Gertrude's Children's Hospital, nesibitare ya mbere kire utungata bo ugima bo ana, Eastern na Central Africa. Na netekere tunike ya makia Joint Commission International, kira gikuruka ya mantu ja quality na patient safety. Na nande kukagita kamiaka nkuruki ya mirongo mugwanja ni etano, Gertrude's Children's Hospital, janaga utungata buri na otiabo kirasikia guru, kire tukenke anabanini na kinyabanene bamwanka myaka 21 kenda ushionerana wa mukiro rigitani bobo bwo kuguna mwana oku turiungere kliniki yetu iri Njero Buru Greenwood City Mall second floor kana uringe thimo ku book appointment ke 0709 529 018. Gertrude's Children's Hospital, quality health care for children. Je, unatafuta hoteli tulivu, ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza furahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana kando ya barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana, unaweza kutoshea watu hadi 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano ya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, zip lining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea. Vyumba vya kifahari vya kulala na vyakula vya aina yote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Panda tukupandishe.
Jifurahishe on Go Entertainment this new year on Go TV. Bila kulipia extra. Kama uko on Go TV Lite, lipia Go TV Value. Utapata kufurahia Go TV Plus. Tayari on Go TV Value, then lipia Go TV Plus uenjoy Go TV Max. Kama wewe ni wa Go TV Plus, lipia Go TV Max ujinice na shows noma kabisa on Go TV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV. Love it. Penzi speza, uko wapi? Utamu wako wa kipekee, wajichokoza, nikubonde. Motujua nkima Jospenza Premium ijo kuonekana supermarket Shion the Mero, Ndukene na Magurija Wholesale na Retail. Igorere motujua nkima Jospenza Premium narua okenienjeku na gakimaga kathongi. Nontobo Nteto nkoro kithinga thimo namba 0719 345400 kana utume email kere info@spencerlimited.co.ke. Tikafagara. Mira ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodo ni shoge kwe. Halo? Taturete kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodo ni shokwe. Aria moi ni moi. Ati kafagara yangi mera sofashi ni shehotaneire. Utarite gima ya kafagara, tukauga ni urite gima. Shafashi guthakara, gima nayo. Tukaini tugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Sugar, gas, and the crime rate is high. Hii ndio Mushenea daily in the bustling hood of Omokavile. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Hii ni Weru TV. Niko kuwacho geni okaire mutageri wetu kimubango wetu rikone naru turiruga mugate yure tumenyeretse tukavuga mugate na style mwanya tugitere mugate jojo gatigate tuwekira beef brown tuwekira ngara na ndeka piece kaugaku ugagachokyo au ukagarura rutere rurunge kari ogitere turenda kuria mugate wetu jwe in a different style
mugate ujuri umenyeretie twagitanga beef blue twekira ngara twekira shallots na twekira dania mugate waku yukethirwa chuthongo miuchu na ndene yukethirwa te just mugate plain juina gantu ka kathongi orekia mutageri wetu ukuthithio yukia mugate juju ngena ju rikana no megate tukuthithia narua eji beef vienna ku ekira kipan egwata tu mwangi kidogo umetosi tu egwata kamwangi kidogo tu red brown yake rikana beef vienna itagirwe yete red yake egwate kamwangi kidogo no ensure that may overcook ensure it overcooked kidogo tu kamitus umekire kando turithithia nandi type yengi mugate yukia nandi mugate waku na wawikira mayai kara imigate ya kawaida ende turenda tumirugite tumiona nikenjira mwanya orekia uwekira ngara kira kachumbe tu kidogo na no mtujuju nande iyo type ingine nande hii paprika bado na black pepper alafu ke ngara ekira masiwa tu kidogo ili ya kawaida turenda kuthongomia mugate wetu beef brown itwikire na itukwendete na gatesti bwega kira nandi mafuta yako deep fry mugate jwa kawaida jo karugwa na njira mwanya nenge
aha joi mugate jure tugitire ntere inya turenda nande yokia kakai kamuri ka kawaida uga soften mugate jo waku uga soft ukaringo utakoko kima chapati orikio kuthithio orikio kuthithio ezi i-mustard ka-mustard igagwikira tu ga taste igantu gagwikira kuongera tu karatha gekira ka-mustard kiasi au niyo tomato ketchup gantu gakuongera tu karatha na yumire gantu smart kaumire gantu kena nganya joi mugate wetu jwa kawaida mutegeri wetu jokia cheese turenda ake kuongera ratha bwega na ndicho kia kabron ka Vienna Vienna iku ukunche tutageke maguta yetu ijenderete kugwata mwanki bwega joi mugate joi kiri yake chokera the same procedure kulingana na uria kwenda kuthithia ing'ana antu bonde ntikwenda gwikira yonthe mustard kange kethira kena just ketchup yake na cheese ni ya kuongera ratha cheese ni ya kuongera ratha kuringana na tubaria kwenda kurugira wethira wina geni baba ingi wethira injeku ugakunjo kuringana aja ki mustard no wikire tomato ketchup na gintu kingi steam kibekaira kinya bluebird utegintu ende si taste ndongi sana mustard na ketchup na cheese nayo ukoje mugate wetu jwa kawaida tukwenda jwikira ratha kabisa ijire ithatu cia kuruga cia kuthithia gitu gikithonki kia breakfast ukauma ure nyuma ya ndagika intare itwejete tuthirikirie procedure ya mugate jojo kenda nandi tuthira na ka breakfast gakathuki ibwega ni Weru TV.
Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntuba gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine mero mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeje 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Inya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala adabu ni kama kumuacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. Inya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku Era tukuthuranite kiri Nteto cia Weru the Imwe abunge banyambene kuwa kwena muntu okwere burene kureta mpatho atetika mwembe na mutiani uri akariba kabuito bore tu otwiri rura nkuchenecho na ketentere yu ng'ombe ingi mana ya tano monirira choketu oro kuiyo renge tere chetiani uri mutuma ntwe thingi wete ne gwithirite nende kuigaduga ntere ukendo chokaniria rethi Muskab Salesius Mugambi kurombera MCA Bamero re MCA Badrakanithi bambirite kwariria rwaria ro kurona Nchobi county neu Kire arwe siasa turorele nkuchinisi ya niti na rwere ro NDP ya mwaka yo 2024-2025 Kiri ine inge nyinge watana na uni MUTEMBEI adwandi muna chikinya themo na nusu kiri Nteto cia Weru the Imwe Iji ni Weru TV. Ingo kugwa togeni okaire mutegeri wetu wa Weru TV kimubango wetu rikone ukethro ina dewe ja mutegeri wetu turiruga migate kawaida mugate bread ende mugate yojo tokajuruga na njira yengi iri kujuthongo myanguruki na tukethro tukionga ira kire twitaga vario kimugate yojo kethro jo na ladha nguruki na aja tuna bibiena itukunikire na mugate jo tunande o kinya ukuri ogukinya stage yeje orekia ogukinyaja yukia mugate jo waku yukario eje ingara na eje bread crumb ingara tusi ya ugatos kingara no can drain excess you riu ugekira ki bread crumbs riu ugachoka ugekira ki maguta jaria twikire riko inje imugate tu chwa kawaida inde jurugitwe na njira kujuthongo myanguruki
ukethira urirugira ageni bathatu ukethira urirugira ageni 10 procedure no iri imwe ugekira ki bread crumbs ngara mbere ugekira ki bread crumbs ugekira ki maguta jaku dakika nini tare ikanya ikathongo maika golden brown tureruga mugate na njira mwanya ira tutimenyeretie theo ntuko cionthe no mugate yake plain mugate plain tukwenda kuthongomia migate yetu mugate very nice muthongi bwega jwikiri beef Vienna na jugekirwa cheese enriched mugate very much enriched mugate juju jonge na juto jidhivirie na sandwich endire iri na style ya juu mwanya kuthithia ka breakfast ka kathongi kuringana na into biria wina bio no ria ageni baku bendete kuria ka breakfast gaka gote mtu tendete kuruma ka breakfast gaka thongi kinyana baku I'm sure bendete ka breakfast smart chumbe tungo ikira kawaida breakfast yetu kamigate erugi na njira mwanya mugate smart jua kawaida tute migate atejete karibu ayo mugate tu jua kawaida jithongi yugekirwa kingara na joka thongoma nguruki nande interview bie tayari ageni betu ibakinyire nande tubasetere nande breakfast yeku no iriwe na into biria wendete no miria na chai wenda miria no suru kinyabuto sasawa kinya fresh fruit juice no sawa breakfast yetu iri tayari mutageri wetu breakfast ye mugate migate tu mugate ya kawaida mugate ni ile ende irivetwe na njira mwanya eje nire twekire beef in it no konore karire sasawa ne tendene na joka umira jwe mugate smart yo na juju ikire beef Vienna ndene jojo kali na beef brown na jwe na cheese yo andite vario bwega na nuko na cheese uria yumite ithongomi
mutegeri wetu ije nyo njira entongi kwiritana kuthithia into biria umenyeretie na njira mwanya mwanya bikandi value na bikongera kinya murio kinje kunana baku bagakaraba wiritwe na geni baku bakaugaga benda kinya ukuriongera no tuwa manjare mathongi uko bathithiria igitari urengere yete mukureteri kendi joy agikureteri into bithongi biria wije na biria tije ende birugina njira mwanya mwanya ibwega Eje ni Weru TV. Turina kwithikira tukibumenyitha giku kirindi athiri boka unyangi kira yakarikira nyuma ya mbaju ya kagita gakai arari mwari wa motu tigi ntwerongi kinanu na motu tigi nkio ntwerongi arari mwarongi na wa Martha Karicha motu tigi Charles Kabwe Joyce Nkatha Joseph Karui Joseph Ntangi motu tigi Karare ntwerongi motu tigi Kubai ntwerongi Nkirina Mbabu Jackson Duranira motu tigi Karimi ntwerongi na Carolina Chiringi arari mwakuru wa Maurice Kaunyangi na ngina wa Victor Kaunyangi Doreen Kaunyangi Dennis Kaunyangi, Masiru Konga na Prudence Kanini. Arari Juju Aileen, Brace, Sana, Nia, Hela na Mavel. Kamiti ya kubanga madhiko ni kuchamani ya Ntukuchionde Nja, Nturene ya Ruma na banki Nairobi Bruce Prince Hotel, Ntukuchionde kwa mbira la 11 na nusu chia Ugoro. Murijo karito Nairobi, Kenyatta University Chichinya Ndufaro Hospital Mortuary, Ntukwe Njumamosi ntariki 24 murijo iri mwaka Juju, la 11 na nusu chia Rukeri na Nyumene madhiko ni Nja, Nturene ya Ruma, Thaa want Meru County. Niturakwendete inde murungu wa kwenda Nkuruki no Kabwega. Turina kwithikira tukibumenyitha giku kia baba wetu mzee Ntukuranja Ntuimana arari mwana wa Ntuimana Tabwaba na Maria Mwarusiaka arari mutanangina wa Margaret Kabutia na mututigi Isaac Mutuma arari mukuru wa mututigi Beatrice Karamburi na Aterina Borona arari ithe wa mututigi Stephen Kamuidhu Kanini Meme Alex Karuma Rawithananga Rusika Burwa Jane Gechunge Staneri Mungethia Rasaras Michobo Josephine Moses Gilbert Mugambi Teresia Karemi Flora Derinde Francis Ngorwa Patrick Miriti Maiko Kerianki Julius Muthine Doris Karambu na Winfred Mwiti arari father-in-law Veronica Meme Agnes Ririan Kaburwa Obend Susan Kanini Doreen Moses Rendia Mutweri Kendi Stella Michael Gacheri Philip na Matthew aina bajujone bijuju baba ingi kamiti ya kubanga madhikoni kutana mbele Ntukuchionde Nja Kambo Virinch Mutuate Ntukuchionde kwa mbele komicha Ugoro murijo karito St. Teresa Mission Hospital Kirwa Jumamosi ntariki 24 mwezi wa mwaka Juju na Nyumene maromba na madhikoni Nja kwawe Kambo Range Kabachiro Location Mutuate Sub Location Meru County mzeni turakwendete murungu wa kwenda Nkuruki no Kabwega. Turina kwithikira tukibumenyitha giku gia Stephen Ndiungamboi kirega karikire ntariki 17 mwezi wa mwaka Juju arari mutana wa mututigi Msantumboi Ntwigweta na mututigi Zipora Nyoroka Msa na son-in-law wa mututigi Joseph Kikonye na mututigi Salome Kinyagikonye arari mukuru wa Susan Ndiunga arari ithe wa Desmond Kimathi na Brian Mwiti na father-in-law wa Irose Kaguri arari mutana ngina wa Julia mututigi Muthamia Janet Mureithi mututigi Rose Karambu Kinanu na Mwenda arari brother
mother-in-law Jafet, Firis, Kitonga, Charity, Karani, Mututiki Ndumba, Moeti, Makena, Joyce, Eva, Grace, Mututiki Sam, Thomas, Mwathi na Bangi Babange. Ararijujua Jaden Mutweri na Andrian Kithinji. Achorena ntobanja nibo gochemani anja Murinya Verinch Kibranya Kirokishon Gidongo ntuko chionde kwa birada kenda chiogoro ntuba maromba na kubanga madhiko. Stephen akana kwa tariki 23 mwezi wa 2 mwaka jojo nja Murinya Verinch Kibranya Kirokishon Gidongo. Trina Kristo no kan krone chetu ugatura Kenya na Kenya. Safaricom bagwatanite na Weru FM na Weru TV ibakubanganiritia mawega kathomba njuma eje twitite ya tariki 23 araba kureterete thimu ya kinandea Neon Ultra amona inge kathomba chumiri ari andukene ya Safaricom mushindaji wa mutindo uwatane na timu ya Safaricom amona njoro cha Weru TV na Weru FM Jakarimi County Empress Rita MC Tash DJ Ale Kings, Captain Godi the Patron, Mwenda H the Pilot na DJ Tush Untamed barabaka kukundia mwago bakunenkere iye wakadhomba na mwega jangi jama ingi na nikuambira dhaidha tucharukiri. Safaricom, simple, transparent, honest for you. Na mwirire mugura irio cia Joy Max mukimona ni soti. Giatumia ri gitikayo kiarara. Boss, nyongera kamusara. 36 liters. Wahurithania ciringi 50 icio ni ngiri 1,800. Mweri umwe ni ciringi ngiri 54. Dukatangai nyongera kamusara. Uguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Je, unatafuta hoteli tulivu, ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza furahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana kando ya barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana, unaweza kutoshea watu hadi 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano ya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea. Vyumba vya kifahari vya kulala na vyakula vya aina yote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742-205-295 au 0733-570-530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on Go TV bila kulipia extra. Kama uko on Go TV Lite, lipia Go TV Value. Utapata kufurahia Go TV Plus. Tayari on Go TV Value, then lipia Go TV Plus uenjoy Go TV Max. Kama wewe ni wa Go TV Plus, lipia Go TV Max ujinice na shows noma kabisa on Go TV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV. Love it. Penzi speza, uko wapi? Utamu wako wa kipekee, wajichokoza nikubonde. Motujua nkima jo Spencer Premium ijo kuonekana supermarket Shion the Mero, Ndukene na Magurija Wholesale na Retail. Igorere motujua nkima jo Spencer Premium narua okenienjeku na gakima gaka thongi. Nontobo Nteto nkoro kithinga thimo namba 0719345400 kana utume email kere info@spencerlimited.co.ke.
no thangi kitogesho intobio bisi be kiwango kiegoro bya kinande na bya magurija guitikirika ukangia ritho kairi ni untu Victory Furniture Shop ni ndukerere ya kwinagwe injeru na ejite na murunu mojo munene miru kujuria kanya gaka koba tubwaku duka yetu iri Greenwood City mugaro na Nkobo Stinge na turi ni ntobie kwithurira be kiwango kiegoro bya kumataki Brazil, Malaysia na China biria bigakinyanire kiroto gyaku na kugarura rera re obisi kureta thongi na maciara turi na into mithemba ta metha cia obisi workstations orthopedic office chairs itebi obisi na biageni metha cia micemanio filing cabinet na coat hangers bwakugegani ni kwithira ni tugukwa kanyaga kuria kaora yani lipa mdogo mdogo kiriogolibo retail na wholesale kiri into bietu beyond uma kiwango kia nthi witani negita tuliongere ntuko yonde thithe tuchiarukiri mwanka thaa 12 ciogoro wone mwanya kanori ngethimũ gũkũrũkĩra 0748578516 nĩ ũntũ bwa Nteto nkũrũki Victory Furniture where quality meet comfort, your comfort is our victory. I'm gonna follow as you lead the way. Iloshafanya, I don't need to say. Without you, where would I be today? Kakiumana, I just get down on my knees and pray. Weru Entertainment Crew bagwatani tena Life Care Hospital, Mafuko Industries, Mutindo Emporium, Harmony Therapy Center, Haizo Visuals, Somi Records na Inferno Event Jumamosi izi antariki 24 bakethro bari kirindene Day Secondary School kirindiunga yao ira ijikeneta Weru School Tours.